Oş sam büyük boldy. Kitap alacaktı. Dildi isimli yaptı. Yeni ismi men basam жакшы уктап бармын өзүм. Окугум келип кетти. Кеш болсо өзүм кынап турдум. Жакшы уктап бармын. 1 saat 2 saat уктадым. Көчөдө көп чыгам. Көчөдө чыксам сонун эс алам өзүм. Чыгып неф жок. Жакшы болуп калам. Азыр. Үйдөн бүткөн. Азыр. Amca özü 8 saat okusa gerek özü. Ben 8 saat okutamadım ben. Çarpaldım aşağı. Ben cinesini ismedim. Sağ, soğuk, cep yapmadım. Ben özümü puan cayında. Zor beni ki. Hadi. Yüreğim olup da atma. Olup da kaldım. Şimdi cazlar mı yani? Hadi. Cazsa cazma. Hadi nasıl olacak? Yani oş şükür жашайсың. Жашыдарман сонун жашата мени түшкүп жатма. Ош жашат. Ош жашап барам. Мен уктап. Пока. Чөп